Pura apa? Hang ka pilih le PA. Baik ka pilih. Sebab PA jama naik poh naik ka. Maka je hang naruh ka pilih. Hang payah pilih, ka pilih ju partai gop. Jino kata meng dua bak kedua kopi, kata meng jak kena, kajak kedai lebih alhamdulillah aman kata meng mengkat urang malam. Yang buka kedai kopi dari bengah sampai malam aman-aman hang itu meng timbak ke bak punggung. Nya ka alhamdulillah, nya berkat sau. Berkat perjuangan urang-urang PA dalam. Jadi bukan tepu. Jino pegahan ku pilih le partai PA. Ka pilih dek gop. Ngai sipak ke kedai luar. Menyakan roh sapokan syara. Jadi baik bulut. Nyom yang ku pilih gop. Man awal kabeh ka pilih gop. O cika ucit. Mandum kali ka pilih gop. Man pak yang ka beres dat. Pak yang ka haya dat. Hana. Mandui berkah. Jadi hana payah fikir panjang. Awak kah mesahau ju partai roh. Kepun dah jabak gop menyero tena. Nyokan awak tanya. Peraya gop. Sehingga hai permen telai gop. Yang nak permen sah cik awak dra awak tu. Jadi baik bangai hana ka pilih ka butan ke kedai. Kayak lekku ke.